V dneh, ko se največji navdušenci že pripravljajo na novo turistično sezono, smo se zopet odpravili k našim sosedom, kjer so v lanski sezoni zabeležili nadpoprečno turistično sezono. Prošlogodišnja sezona u Hrvatskoj je bila najbolja do sada. Imali smo značajna povećanja i u broju dolazaka, broju noćenja, 8% više dolazaka, 7% više noćenja. Puno stvari se poklopilo, ali mislim u konačnici da su ti rezultati ishod i iskaz kontinuiranog ulaganja u kvalitetu turističkog proizvoda Hrvatske i reći ću otvoreno, ispleta određenih okolnosti koje su pratile 2011. godinu. Financijski iskaz bio isto tako pozitivan. Prošle godine smo zaradili, pod navodnicima, oko 400 milijuna eura više nego što je to bilo 2009. godine i obzirom na trenutno stanje bookinga, na najave koje su aktuelne sa najznačajnijih emitivnih tržišta, ja sam optimista i za ovu godinu. Naš cilj je da ponovimo brojke što se tiče dolazaka i noćenja, a željeli bi što se financija tiče imati porast između 3 i 5% i doseći negdje brojku od 7 milijardi eura primitaka od turizma. Lanska sezona je bila jedna odlična sezona, ena od najboljših do zdaj za hrvaški turizam in posebej se to odnosi na slovenski trg, kjer smo ugostili več kot 1 200 000 slovenskih gostov, ki su pač pri nas ostvarili več kot 7 400 000 noćitev. Slovenci su na drugom mjestu u Hrvatskoj, odmah iza Njemaca kao najznačajnije i najvećeg svjetskog emitivnog turističkog tržišta. Ja se nadam da se Slovenci osjećaju ugodno u Hrvatskoj i da će tako biti u buduće i nadam se da ćemo mi svojim aktivnostima u pripremi sezone učiniti da i ova sezona bude što se slovenskog tržišta izuzetno povoljna, izuzetno kvalitetna i uspješna. Pričakovanja su tudi odlična, upamo na ponovitev lanske sezone, čeprav bo to en zelo težak zadatek, ker je to zvišanje v lanski sezoni bilo res ogromno, namreč imeli smo 11% slovenskih gostov več, ampak verjamemo, da se to lahko ustvari, ker je pri nas turistična ponudba z dneva v dan vse boljša in prazniki v Sloveniji spet zelo dobro padajo, ponudba van sezone in v sami sezoni je vse boljša in upamo, da bomo to lahko ustvarili. Slovenski trg je za Hrvaško specifičen. Na Slovence lahko namreč računajo prek celega leta, kar je za njih ključnega pomena. Ja, v bistvu mislimo, da je to ena od prednosti hrvaškega turizma, seveda je prihodnost. Slovenski trg je nam najbližji, od njega pričakujemo tudi boljše rezultate v predsezoni in van sezone. Seveda, da pričakujemo, da slovenski gosti se odzovejo na odlično ponudbo različnih dogodkov in ponudbe športa, kulture, wellnessa, beautyja, adrenalinskih športov in vsega ostaloga, kaj je zanimivo in kaj ponujamo v predsezoni in postsezoni. Prav zaradi pomembnosti slovenskega trga Hrvaška turistična skupnost pripravlja študijska potovanja za slovenske turistične novinarje. Tokrat so želeli predstaviti novosti Istre in Kvarnerja. Vsako leto poskušamo pokazati kaj je novega, kaj je drugega, kaj mislimo, da bi bilo najbolj zanimivo slovenskim gostom. Na tej študijski poti smo hoteli pokazati, kaj je novega v hrvaškem turizmu oziroma v najbližjih regijah Istri in Kvarnerju. Najprej smo hoteli pokazati visoko kvalitetne hotele, ki pač se nahajajo v Istri, seveda tudi na Kvarneru, ponudbo turističnih destinacij v tem obdobju, ki je takrat posebej zelo zanimiva in seveda dosežke najnovejše v naši gastronomiji, ki mislimo, da je ena od komparativnih prednosti hrvaškega turizma in da je ena od prednosti, ki lahko za slovenske goste res odločilna pri odločitvi za počitnice. Na Hrvaškem si že vrsto let prizadevajo, da bi turistom poleg obale približali tudi notranjost države. Tako se je naše tokratno potepanje začelo v Momjanu, v tamkajšnji znameniti vinski kleti Kabola, kjer se ukvarjajo s pridelavo vrhunskih vin. Znači, to je jedna tipična istarska kuća, po istarski se to kaže štancija. Znači, osim što možete vidjeti ove divno uređene vinograde,
Možete vidjeti ovu kuću, znači sa velikom i malom salom. Imamo taj jedan predivan podrum koji nam je ukopan pod zemljom. I uvijek tu znači imamo jednu enoteku i uvijek možete ovdje proći i kušati naše proizvode. Njihova ponudba je precej raznolika in izvirna. Nudimo 3 različite vinifikacije istarske malvazije, koja je inače ovdje autohtona bijela sorta Istre. Tako da imamo svježu malvaziju s kojom smo na tržište sa berbom 2011. To je znači tipična istarska malvazija s tim voćnim cvjetnim aromama, jedno lagano, onako osvježavajuće vino. Zatim imamo malvaziju Uniku, berba 2009. I to je vino istarske malvazije koja je odležala u Hrastovoj bačvi 1,5 godina. I to je već jedna zrelija varijanta malvazije, puno intenzivnija i tu ne prevladavaju toliko te voćne cvjetne arome, već se može osjetiti vanilja i karamel. I još uz to imamo znači jednu vinifikaciju u amforama, to je znači najstariji način vinifikacije kako su još radili stari Rimljani i Grci u glinenim posudama. Znači najbolje grožđe istarske malvazije punimo u tim amforama i tamo odleži 7 mjeseci na dropu. Nakon toga se to vino vadi vani, preša se, vino se stavlja zatim u Hrastove bačve 1 dana, nakon toga se puni u boce, odleži u bocama još 1 dana i tek onda na tržištu. Tako da od berbe pa do tržišta treba najmanje 3 godine. I zatim su još tu crni, autohtoni teran i još Cabernet Sauvignon, Merlot i jedna aromatična autohtona sorta momjanštine, to je muškat momjanski. Po dobri kapljici in prigrizku nas je pot vodila v Slovencem zelo znano obmorsko mesto Poreč. Poreč je zaista poseban, osim što ima predivnu klimu, turisti mogu uživati u čistom moru, mogu uživati u gradu bogatom kulturnim spomenicima, a mogu i uživati u raznim manifestacijama. To je grad koji je savršen za obiteljski odmor, za obitelji sa djecom, za stare, za mlade i u biti za svu populaciju. U samom gradu se nalazi mnogo kulturnih spomenika, najpoznatija naša Eufrazijeva bazilika u kojoj svi moraju uživati. A osim toga tu su i predivne plaže i kupanje, a samo ako idete malo u unutrašnjost niste daleko od poznatih gradića kao što su Motovun, Grožnjan, koji nude sasvim drugačije krajolike i sasvim drugačije priče. Poreč je kot nalašč tudi za predsezonski in posezonski turizam. Turisti bi zaista ovdje moglo biti mnogo u predsezoni zbog blizine, a i zbog dobre klime i zbog raznih manifestacija koje turistička zajednica organizira baš u ovo uskršnje vrijeme pred 1. maj i sajmovi i po njima je Poreč prepoznatljiv ne samo u Istri, već i u cijeloj Hrvatskoj. Našo pot smo nadaljevali do še enega zelo znanega hrvaškega obmorskega turističnega bisera. Rovinj je danas recimo grad u Istri koji je najpoznatiji, vjerojatno najljepši kažu Rovinjci. Kratko u povijesti, nekad ovo što vidimo, znači to je bio poluotok, 1763. se je spojilo sa kopnom i od tada je Rovinj u stvari poluotok, ovaj stara gradska jezgra. Kažu da tu već postoje dokazi da su ljudi živjeli još u prehistorijsko doba. U 5. stoljeću kažu da se počeo razvijati gradić, tu je bio puno manji, opasan zidinama. Grad se je širio kako se je širilo i stanovništvo. Najviše stanovnika je bilo u 18. stoljeću kada kaže da je bilo 13.000 ljudi samo na malom poluotoku, odnosno danas poluotoku, tadašnjem otoku i tada se u stvari i zatrpao kanal kako bi se moglo širiti na drugi dio grada. Ono što je posebno je svakako treba izdvojiti Batanu, znači brodicu Batanu i udrugu Kuća u Batani koja njeguje tu tradiciju kao i ostali subjekti, zajednica Talijana, turistička zajednica i ostali svi zajedno. To je ta brodica koja je ravnog dna i ona se pravila tako da se može i u pličaku recimo loviti riba i bilo je zanimljivo, nekad su imali jedra i svaka obitelj je imala svoje obilježje na jedru i onda se je znalo točno koja obitelj dolazi s mora. Danas se ono još uvijek koriste, ne toliko više danas se stavi moderno s vremena, ali one se koriste za turizam i s malog mola, recimo tu kreće povorka i onda se sa veslama kao nekad cijeli poluotok danas može vidjeti. Recimo to je ono što je specifično. Isto tako specifično su biti nade.
način pjevanja koji su ribari i ljudi koji bi se nalazili na večer pjevali. Zašto su specifične? Zato što je nisu imali su zauzete ruke, znači ili su krpali mreže ili su nešto drugo radili i onda su oponašali instrumente. Onda bi jedan dio njih sviralo, odnosno pjevalo instrumente, a drugi su pjevali, to jako dobro zvuči. To se u ljetnim mjesecima može skoro gotovo svaki drugi dan čuti tu uz rivu. Ne samo po številnih naravnih lepotah, Rovinj je znan tudi po kar nekaj znamenitih prireditvah. Manifestacije imamo cijelo vrijeme i stvarno se sezona produžuje. Znači, već smo prošli tjedan smo imali promo hotel gdje su se predstavili ugostitelji, hrana i piće, Bio Istra, udruga Bio Istra koja proizvodi biološke proizvode. Sada nam slijedi Etnofilm festival, mislim da je sad 5. izdanje, nisam sigurna. Etnofilm festival, znači etnografski dokumentarni filmovi iz cijelog svijeta. To je već postala onako manifestacija koja, nakon toga nam slijedi u 6. mjesecu Photo Days. Mislim da je kraj u 6. mjesecu Photo Days koja je manifestacija fotografije, stvarno radionice fotografija, izložbe razne, događanja, na ulici budu velike fotografije i to stvarno bude zanimljivo. Za Rovinj je značilna narodnostna pestrost med turisti. Pa naše tržište su ovi koji su nam blizu. Dolaze najviše Njemci, Austrijanci, pa Talijani, Slovenci također. Tako to je recimo ali dolazi sve više, stvarno se sve više jezika može čuti. I poljski, i francuski, i ruski, tako da stvarno iz cijelog svijeta, ali tu koji su nam bliži ti nam najviše dolaze. I redovito se vraćaju, ima gosti koji dolaze po 40-50 godina. Po številnih ogledih znamenitosti istrskih mest se prileže tudi počitek. Tokrat smo izbrali hotel s 5 zvezdicami v Rovinju. I mean, we are a 5-star hotel, 248 rooms, and the main focus is on design. I mean, we have Montemolini next door, which is top luxury, and we try to be a little bit more design, lifestyle, a little bit more relaxed. It's also 5-star service, but for a more dynamic crowd. We offer everything what a 5-star hotel has to offer. We have a pool, we have a nice spa, gym, we have a big conference facilities. But again, the special thing is it's all creation design, like the architects, and we won a few awards already, and it's really about lifestyle, about enjoying yourself. That's the main thing, what makes us really different. Posebnost tega hotela pa je tudi barvitost njihovih gostov. We are open the whole year, so we basically, it's almost everybody who can afford it. Like it's in summer mainly, of course, tourists who come here to enjoy the sun and the beach, and in the off-season in the winter, it's weekend breaks, although where we rely very heavily on Croatian guests, Slovenian guests, Italian guests, like whoever can come by car, and of course conferences like the MICE segment, because that's the only way to really be profitable the whole year round. Hrvaška iz leta v leto združuje svoj celinski del in obalo, tako na turističnem področju, kot tudi na področju preskrbe turističnih kompleksov z lokalno pridelano hrano in surovinami. Eno takšnih podjetij je tudi oljkarsko podjetje v Vodnjanu. Nalazite se na obiteljskom gospodarstvu Kjavalon, znači malom obiteljskom gospodarstvu koje je specijalizirano isključivo za uzgoj maslina i za proizvodnju vrhunskog ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Pa sve je započelo kao jedan moj mali hobi još prije 15 godina, kad mi je nono pustio 30 stabla maslina i kad smo se s tim počeli, ajmo reći, slobodno tako igrati. A danas se razvilo u tu jednu ozbiljnu proizvodnju, imamo cirka 25 hektara zasađenih sa cirka 6100 stabala maslina i danas na gospodarstvu radi cijela obitelj i nekoliko zaposlenih. Za pridelavo vrhunskega oljčnega olja veliko pripomore tudi lega nasadov. I što je hladnija klima, to je ulje kvalitetnije, jer se akumulacija ulja dešava kasnije, znači nakon ljeta, kad su temperature recimo na suncu 20-22 stupnja, tako je kod nas ovdje u 9. mjesecu dok se ulje akumulira i onda je moguće dobiti stvarno vrhunski proizvod. U južnim krajevima akumulacija ulja počinje ranije, znači u 7. 8. mjesecu kad su temperature izrazito visoke, čak 35-40 i više stupnjeva na suncu i te visoke temperature degradiraju kvalitetu ulja. Razlika je u tome što kod njih se recimo od 100 kg maslina dobije 30 litara ulja, a ovdje na sjeveru od 100 kg dobijemo svega 7 ili 8 litara ulja, ali vrhunskog stvarno tekućeg zlata. Oljke v Vodnjanu še vedno ubirajo ročno.
Znači, masline se beru ručno i pomoću pneumatskih tresača, znači, ali isključivo sa stabla, znači ne beru se masline sa poda. Nakon berbe odmah se 3 do 4 puta na dan masline vode u uljaru, tako da sva kvaliteta ulja u plodu bude sačuvana i u maslinovom ulju, jer evo, ako čuvate masline doma 24 sata, već nakon tih 24 sata kvaliteta znatno opada. Nakon uljare, ulje dolazi u čiste inox spremnike i cijelo vrijeme se čuva pod dušikom, znači nema kontakta sa kisikom, a konstantna je temperatura 16 stupnjeva jer se pri toj temperaturi sačuvaju svi polifenoli, antioksidansi i vitamini, sve koje ulje ima. Natančno določene smernice proizvodnje pa so že prinesle številne uspehe. Najveća nagrada je što smo od 2008. godine uvršteni u katalog Extra Vergine koji ocjenjuje 6000 uzoraka među 15 najboljih uljara svijeta. Osim toga, nagrađeni smo na čitavom nizu lokalnih i svjetskih manifestacija. Evo, prije godinu dana Švicarski institut za kontrolu namirnica proglasio nas je kao drugo najbolje ulje na švicarskom tržištu među više od 500 uzoraka koji su ocjenjivali. Kljub temu njihova proizvodnja še vedno predstavlja butične količine, zato so specifični tudi njihovi kupci. Pa radimo sa vrhunskim hotelima, sa vrhunskim restoranima, normalno sa klijentima koji znaju što je kvalitetno ulje i koji voli doma konzumirati vrhunsku hranu, znači njima šaljemo direktno na adresu ili ga mogu kupiti u nekim specijaliziranim dućanima. Naše je centralno skladište za Europsku uniju u Ljubljani, tako da je u Sloveniji vrlo dostupno i iz Slovenije ga šaljemo dalje u čitav niz zemalja, znači od Njemačke, Austrije, Švicarske, Velike Britanije, Italije. Od ove godine čak i radimo sa Rusijom i Srbijom. Vodnjanski oljarji imajo kar nekaj načrtov, vsekakor pa se bodo prilagajali razmeram na trgu. Pa evo, planiramo još zasaditi 1000 do 1100 stabala maslina i za sad ćemo stati sa sadnjom, nemamo više zemljišta, a i moramo dovesti sad te mlade nasade u rod, a onda ćemo vidjeti kako bude tržište se kretalo, kako bude naša proizvodnja napredovala i možda ko zna za 5-6 godina nastavimo i dalje saditi, ali za sada mislim da će ovo biti jedna dovoljno velika brojka. V polnem zamahu so tudi naložbe v turistične objekte na obali, med večjimi so v Puli in Medulinu. Dakle, Arena Turist nakon dugo godina priprema investicije u svoje smještajne objekte u objektima u Puli i Medulinu. Radi se o kompletnom renoviranju hotela Histrija, turističkog naselja Punta Verudela i hotela Medulin. Svi hoteli će biti renovirani po standardima Park Plaze i nakon renoviranja će dobiti brand Park Plaze. Investicije zahvaćaju kompletan smještajni dio u sva 3 objekta, te dodatne sadržaje, javne prostore, restorane, recepcije. A novosti su u ponudi izrada Kids Cluba u naselju Verudela, znači nešto što nije bilo do sad u ponudi. Radi se o jednom prostoru na 3 nivoa za 3 grupacije djece, recimo baby corner za djecu do 3 godine, mini klub za djecu od 3 do 12 i teen klub za djecu od 12 do 17 godina. Ovim investicijama Arena Turist dobiva 3 hotela s 4 zvjezdice i na taj način ostaje konkurentan na tržištu. Večina njihovih gostov prihaja iz za Istro tradicionalnih dežel. Naši gosti broj 1 su gosti iz Njemačke, tu su zatim gosti iz Austrije, Slovenije i Italije. Gosti iz Slovenije su tu sa 12% udjela u našem ukupnom broju noćenja, s time da u kampovima je taj postotak 23% bio prošle godine. Prošle godine smo imali povećanje od 16% slovenskih gosti u odnosu na 2010. Tako da nadamo se nastavku tog trenda. Poleg namestitev v najrazličnejših turističnih naseljih in predvsem Slovencem že vrsto let znanih hotelih, pa domačini za tiste z nekoliko več pod palcem ponujajo tudi butične hotele. Osim ove butik hotela Vila Astra imamo i apartmane u još 2 vile i jedno staro seljačko gospodarstvo Oraj, 10 minuta odavde, gdje održavamo i seminare, a gdje uzgajamo biodinamičku poljoprivredu, povrće uglavnom koje je ovdje u našem restoranu serviramo. Dakle, naš cijeli program je baziran na oživotvorenju baštine, tradicije, prijateljstva i kreativnosti. Želimo ljudima za vrijeme odmora
pomoći da dožive odmor svjesno, da posvijeste tko su, šta su i da kroz stvaranje jedne komunikacije i prijateljskog odnosa između putnika i domaćina, putnik dođe kao turista, ode kao prijatelj. Mnogo gostiju dolaze više puta kroz godinu. To su recimo tako mladi poduzetnici koji rade cijeli tjedan, 2-3 mjeseca i onda u jednom času dosta. V neposrednji bližini Lovrana je tudi naravni park Učka. U parku prirode Učka imamo više poučnih staza. Ovdje smo baš u lokaciji Lovranske Drage gdje započinje jedna od poučnih staza, Šetnica Slap. To je jedna od kraćih staza koje vode uz jedan predivan potočić do jednog od najljepših slapova unutar parka prirode Učka. S morske strane, znači sa strane Kvarnera, imamo još jednu stazu, to je mitsko-povijesna staza Trbišća Perun. Na toj stazi se može otkriti nešto više o staroslavenskoj mitologiji. Ako se pomalo počnemo penjati na Učku, dolazimo do prijevoja Poklon. Od tamo kreće planinarski put koji vodi do najvišeg vrha Učke, Vojaka, na 1401 metar nadmorske visine. I spuštanjem sa tog vrha se prolazi poučnom stazom Plas. Znači, vidi se tipičan krajolik vršnog grebena Učke gdje su u biti najzaštićenije vrste, endem učkarski zvončić, zatim crni daždevnjak, velebitska gušterica i mnogi drugi organizmi. A kad bi se spustili na istarsku stranu, tamo nas dočekuje kanjon Vele Drage, to je u biti geomorfološki spomenik prirode. Pohodništvo pa ni edina dejavnost, s katero se lahko ukvarjajo obiskovalci naravnega parka Učka. Pa od aktivnosti Učka Outdoor imamo, osim planinarenja, imamo biciklizam, imamo 8 biciklističkih staza. Osim toga imamo letenje, te znači zmajarenje, paragliding, imamo jahanje, imamo 2 ranča sa konjima i naravno imamo alpinizam, to je baš u Veloj Dragi gdje alpinisti mogu iskušati čak 62 smjera penjačka. U principu može tijekom cijele godine ako vrijeme to dopusti. V neposredni bližini reke in Opatijske rivijere leži kraj Kastav, ki je bil skozi zgodovino upravno, gospodarsko in kulturno središče Istre in Primorja. Danes pa predstavlja enega najbolj priljubljenih turističnih krajev na Hrvaškem. Obiluje sa mnogo događanja tijekom cijele godine, a nudi i zapravo onim gostima koji uživaju u dobroj hrani i piću zapravo zaista ugodne i kvalitetne ugostiteljske objekte. Pored ugostiteljskih objekata naravno raspolažemo i sa ne tako brojnim, ali vrlo kvalitetnim udobnim smještajem u privatnom apartmanu. To su zaista sve smještaj koji je uređen u starinskom, rustikalnom stilu, ali eto od prošle godine i sa butik hotelom Kukuriku, čime se zaista ponosimo. Ja već imam restoran Kukuriku već od 15 godina u Kastu, znači imamo tradiciju 120 let, ja sam 5. generacija ugostitelja u Kastu, moj pradjeda je imao lokal pred 120 let. I mi smo jedan mali lokal imali Kukuriku koji je bio jako poznat kao, ajmo reći da smo mi pioniri slow fooda u Hrvatskoj. I onda smo sad pred 2 leta smo se preselili tu u staru jezgru, u centar Kastva i u jednoj kući 1000 let staroj smo napravili jedan hotel, butik hotel, 4 zvjezdice sa 15 soba. Svaka soba je drugačija, svaka soba ima svoju priču, ali to ne je bilo potpuno da nemamo jedan dobar restoran koji, znači, Kukuriku smo preselili ovdje. Znači imamo jednu kuhinju, onako, ja znam reći da mi kuhamo iskreno, znači da imamo, inače slow food je ideja da se kuha sa lokalnim namirnicama, sa sezonskim namirnicama i mi to tako i delamo. I nastojimo da naša kuhinja bude tako čista, da jedan gost kad pride kod nas da osjeti i mirisom i okusom naš kraj i da uživa u tim
u tim aromama i tome što mi kuhamo. Normalno da imamo jako puno, jednu veliku paletu naših vina, znači od Kvarnera, od Žlahtine do Istre i cijele Hrvatske. Sad je najljepši dio godine, dolazimo proljeće, ljeto, sad su počeli šparuge, sad imamo odlične fiška tartufe, imamo skutu, imamo janjetinu sa Cresa, imamo baš sad je izobilje ribe, škampi, školjaka, tako da mi radimo i ribu i meso i sad je najljepši dio godine kad stvarno samo mašta može da radi i kuhamo baš ja jedem svaki dan na ribarnicu, na placu, na tržnicu i mi nemamo kartu, znači mi što kupimo, tada kuhamo. Raznolika ni samo hrana, ampak tudi narodnostna pestrost gostov. Mi imamo recimo goste iz cijelog sveta, dakle da imamo dosta poslovnih ljudi, ali imamo jako puno i baš ovih gastroturista koji dođu na jedan vikend i što je to meni jako, inače ja isto takav turista, volim ići na vikend, par najboljih restorana, dobar hotel i nazad dela, tako da imamo, zato smo i napravili jedan hotel, zato što kad dobro jedeš, dobro piješ, onda ne možeš voziti doma, nego lepo prespavaš i onda delaš, igraš drugi dan ili treći dan doma. Poleg odlične kulinarike in namestitve pa sta hotel in restauracija Kukuriku zaslovela tudi po tem, da se je po njima poimenovala sedanja hrvaška vlada. Kod nas su se našli, osnovali i iako kao nije dobro, ja sam rekao da neću u politiku u svoju butigu, ali ona je ušla neminovno i tako sad ulazimo u povijest, imamo jedin lokal koji ima svoju vladu, tako da vjerujem puno u njih i da ćemo biti bolji i da ćemo bolje jesti, bolje piti i što više turiste Slovenije. Številnimi slovenskimi gosti se lahko pohvali celoten Kvarner, kjer Slovenci kljub majhnosti zasedamo vodilna mesta po številu tako prihodov kot tudi nočitev. Prošla godina bila iznimno dobra za Kvarner kao i za cjelokupnu Hrvatsku. Evo mi se nadamo, odnosno zaista duboko vjerujemo da ćemo i u 2012. ponoviti taj rezultat iz 2011. godine. Mi smo imali prošle godine oko 2 milijuna gostiju, odnosno 12 milijuna čak noćenja. I eto, pokušavamo i ove godine bez daljnjeg ostvariti taj rezultat, a prema najavama čak bi moglo biti i bolji. Vrijeme je išlo bez daljnjega na ruku, ali mi isto tako radimo i na novim proizvodima, radimo na novoj ponudi prema turistima i vjerujemo da je to zaista, odnosno kvaliteta, da je ono što može donijeti i nove turiste na Kvarner. Kvarner je po svojih naravnih danostih popolna lokacija, kjer lahko združujejo hrvaško obalo z notranjostjo. Imamo spoj obale, otoka i gorja, što mislim da je zaista iznimno rijetko bilo gdje drugdje u svijetu. Mislim da to treba zaista iskoristiti zbog toga jer je na Kvarneru moguće provesti, na primjer, jutro jedreći ili kupajući se, a popodne u planinama. Glavna sezona nije za nas problem, međutim mi smatramo da mi imamo iznimno snažan potencijal i u zdravstvenom turizmu i u kongresnom turizmu. Mislim da zaista Slovencima mi imamo što ponuditi, na sat vremena smo krajnje od Slovenije i evo uvijek nam je drago vidjeti slovenske goste i turiste kod nas. Da se slovenski gost na Kvarnerju dobro počuti, kaže tudi dolgoletna statistika o najštevilčnejših turistih. Bez daljnjega tu je Slovenija na prvom, odnosno drugom mjestu, zavisi od godine do godine. Prošle godine Slovenci su bili na drugom mjestu i zaista hvala svima, doprinijeli su uvelike toj brojci na Kvarneru. I nadamo se da će se ta brojka i ove godine ponuditi. Mi ćemo bez daljnjega učiniti sve da zadovoljimo njihove zahtjeve i ono što od nas očekuju. Kvarner se bez daljnjeg pokušava izbrendirati, odnosno povećati svoju kvalitetu. Kao što smo i započeli sa našom Kvarner Family akcijom, odnosno akcijom u privatnom iznajmljivanju, mi nastavljamo i u drugim segmentima turističke ponude na isti način. Odnosno turistička zajednica Kvarnera pokušava uspostaviti standarde u svim segmentima turističke ponude kako bi upravo našim turistima pružila onaj visoki standard koji se danas u turističkom svijetu i traži. Kakovostna nastanitev pa že dolgo časa ni dovolj, zato v Istri in Kvarnerju letos pripravljajo številne spremljajoče prireditve, tako v predsezoni kot tudi v glavni sezoni in po sezoni. Od 1. do 10. junija bo v Opatiji potekal festival Kvarner.
Ove godine imamo 3. koncertnu sezonu i želim pozvati svakako goste koji su nam toliko blizu da dođu na naše koncerte, uživaju u spoju klasične glazbe i mora. Ove godine uspjeli smo pozvati zaista iznimne goste, na primjer Nigel Kennedy koji prvi put boravi u Hrvatskoj, Jordi Savall, Štojde kvartet koji čine članovi Bečke filharmonije, Ensemble Berlin koji je prošle godine gostovao u Opatiji i oduševio publiku. Ove godine će opet biti s nama. Posebna jedna posebnost zapravo ove godine je također i operni projekt koji ide od 1. do 7. rujna u Opatiji, zahvaljujući partnerstvu u projektu Europske unije. Mi smo već prošle godine ostvarili partnerstvo. Vsako leto zelo zanimivo dogajanje prirejajo v Kastavu, kjer so s svojimi letošnjimi aktivnostmi začeli že po veliki noči s tradicionalnimi nizi slikarskih razstav in cenjevanjem avtoktonega vina Belice, v nadaljevanju sezone pa sledi še. Ono čime se ponosimo je Internacionalni ljetni festival kulture, Kastavsko kulturno ljeto, koje ove godine po 21. puta će se održati. Novi projekt u sklopu tog ljeta festivala je Kastav Blues Festival kao najveći hrvatski festival bluza koji se ove godine održava po 5. puta i u okolnim mjestima, osim u Kastvu, u Viškovu, Opatiji i Čavojima, sa 5 večeri s početkom od 2. do 6. kolovoza. Jadralski klub iz Reke med 10. in 16. junijem organizira ORC Mediteransko jadralsko prvenstvo na Cresu. Očekujemo sudjelovanje 40 do 50 vrhunskih regatnih jedlica iz Italije, Slovenije, Austrije, Češke, Slovačke. Već imamo prijave iz Finske, vjerujemo iz Turske. Nakon prošlogodišnjeg svjetskog prvenstva na kojem je sudjelovalo 120 jedlica iz gotovo 16 država, vjerujemo da će ovo biti jedan dobar nastavak te tradicije organizacije velikih regata u Cresu. Regata će ujedno biti i zadnja proba svim posadama pred Europsko prvenstvo koje se 2 tjedna nakon toga održava u talijanskoj Puntali. Poleg te regate pa v jadralnem klubu Reka pripravljajo še nekaj več. Točno, to je jedan novi projekt, nova regata koja osim naravno sportskog sigurno će imati jedan značajan turistički karakter, jer radi se o regati koja ide od Rijeke do Porto Montenegra u Crnoj Gori, prolazi između 1000 otoka hrvatskog Jadrana, zato se regata zove regata 1000 otoka. Kurs je postavljen tako da jedlice moraju jedeti između otoka, ne na otvorenom moru, i vjerujemo da to je jedno od najljepših regatnih područja što se zapravo može uopće zamisliti za takve regate. Regata je trodnevna, navigacijska, dosta zahtjevna, je danonoćna i vjerujemo da nadamo se da ćemo od te regate za nekoliko godina dignuti na jedan nivo najpoznatijih svjetskih navigacijskih regata. Športno pa ne bo samo na morju. V okolici Reke bodo hrumeli tudi jekleni konjički na 4 kolesih. Med 24. in 26. majem se bo tam namreč odvijalo Evropsko prvenstvo v reliju. Iz 13 zemalja okruženja Europe i Slovenije. Isto po 20 natjecatelja svake godine nastupi. Ove godine ima 8 grupa za Evropsko prvenstvo i čak u najjačoj grupi nastupa slovenski vozač Rok Turk. Ovo je 3. godinu da se dešava u Rijeci, ali inače je 39. koja se dešava u Hrvatskoj. Športne prireditve so vsekakor tudi priložnost za turistične delavce, da od njih iztržijo še nekaj več. Znači jako puno, pogotovo za turizam. Mogu navesti kao primjer prošlogodišnje svjetsko prvenstvo je sve skupa zajedno s regatom dobilo 1500 ljudi. Ako uzmete da jedan cijeli otok Cres ima 3000 ljudi, onda je to, mislim, dovoljan podatak koji govori dovoljno za sebe koliko je sve zapravo u to vrijeme jednog slobodnog kreveta u Cresu nije bilo. Bilo u hotelima, kampovima, u privatnom smještaju, stvarno. Ja mislim da se temeljem 7 dana regate samo mjesečni turistički promet povećao skoro 40%. Pa to jako puno znači za turizam u ovoj regiji zbog toga što u tih 7 dana cijela Rijeka i cijelo Primorsko-goranska županija živi za taj reli. Dođe jako puno publike, lani je bilo oko 25.000 posjetitelja, napune sve naše resurse, hotelske, privatni smještaj i to je dobra manifestacija i u turističkom smislu. Ob obisku Hrvaške, Istre in Kvarnerja vsekakor nismo mogli ubiti tako imenovane kraljice hrvaškega turizma Opatije. Opatija je koljevka hrvatskog turizma nastala u vrijeme Austro-Ugarskog dvora i već u stvari Austro-Ugarski dvor ju je odabrao i zbog njezinog geografskog položaja, zbog njezine blizine, znači lake dostupnosti, zbog pogodne klime i naravno bujne vegetacije.
U toku svog daljnjeg razvoja Opatija je naravno imala svojih uspona i padova, međutim uvijek je nekako bila omiljeno turističko odredište za nama susjedne zemlje, negdje u ovome krugu od 500 km udaljenosti, tako da i danas njezini najznačajniji gosti su u stvari Austrijanci, Njemci, Talijani i sa zadovoljstvom mogu reći da pored gostiju iz Hrvatske da su Slovenci, odnosno gosti iz Slovenije, naši vrlo dragi gosti, gosti koji su smješteni među prvih 10 najznačajnijih tržišta. Mi se naravno trudimo da svojom ponudom privučemo goste iz Slovenije i mislim da u tome uspijevamo. Naravno, još uvijek trebamo na tome raditi. Drago nam je evo što u predsezoni i posezoni nas više posjećuju i na neki način to je ohrabrenje za ovo što činimo napore i na obogaćivanju ponude. Tu prvenstveno mislim na kalendar događanja, kada ima raznih priredbi od ožujka mjeseca otvorenih wellness vrata, jer ne treba zaboraviti da je u stvari Opatija nastala kao zimovalište i kao lječilište. Razvijala je zdravstveni turizam i naravno sada u modernije vrijeme wellness turizam. Drugo, možemo se pohvaliti i kvalitetom gastronomske ponude, raznolikošću u stvari te ponude, pa evo i ovdje u Voloskom gdje se nalazimo ima i domaći ambijent, domaća neka konoba, da tako kažemo, s adekvatnom ponudom, a postoji i restorani poput i Plavog podruma ili Lemandraća gdje se nešto sofisticiranije može pojesti. Ono što mislim da dobro koristimo i što je jedan od aduta Opatije je i njezine šetnice, prvenstveno Lungomare, gdje mislim da su rijetka mjesta da čovjek može šetati duž 12 km stalno uz more, da možda na jednom kratkoj dionici mora izaći. Tu je zatim i šetalište Carmen Silve, tu je i Park prirode Učka sa svojom ponudom, a na kraju tu je i rijeka, ne smijemo zaboraviti, i ona ima adekvatnu kulturnu ponudu koja nadopunjuje nas u Opatiji. Što se tiče mogućnosti smještaja, mislim da je Opatija recimo specifičnija u odnosu na druga mjesta. Ona nema preveliki kapacitet, ima 6500 kreveta, od čega 5000 kreveta u stvari u hotelima, koji su u zgradama nastalima na kraju 19. i početkom 20. stoljeća i nastojimo tu svoju arhitektonsku baštinu očuvati, a naravno unutar samih hotela kvalitetom zadovoljiti potrebe modernoga gosta. Na tome naravno i dalje radimo, tako da mislim da i oni koji dođu u hotele ili možda u privatni smještaj da su zadovoljni. Investicije su cijelo vrijeme naravno u tijeku. U ovo vrijeme krize malo su ipak nekako prigušene, rekla bih. Međutim, evo ove godine najstariji opatijski hotel, Kvarner, uspio je urediti svoju fasadu, znači ušminkao se, uređena je i terasa hotela Kvarner i mislim da će tamo biti jedan poseban doživljaj i sjediti i uživati u programu. Zatim je tu i hotel Ambasador koji prvenstveno se sada uređuje njegov 10. kat, pogotovo za poslovne goste. Glede na vsakoletno rekordno turistično sezono, ko so v glavni sezoni razpoložljive kapacitete do dobro napolnjene, se je za nadaljnjo rast hrvaškega turizma treba osredotočiti na obdobje izven glavne turistične sezone. Pa mi imamo ambicije naravno širiti sezonu sa novim proizvodima, motivima dolaska, kreiranjem gurme ponude, kreiranjem bike ponude, kreiranjem daljnjim investicijama u golf. Dakle, sve ono što može funkcionirati ne samo tijekom ljetnih mjeseci. I tu isto tako vidim Sloveniju, budući da smo zaista blizu i budući da je sada prometna infrastruktura na jednoj zavidnoj razini, praktički sve na nekoliko sati vožnje. Vidim Sloveniju kao tržište koje će koristiti pod navodnicima Hrvatsku ne samo za glavni godišnji odmor, ne samo za špicu i ljetnu sezonu, nego tijekom cijele godine. Številke za lansko sezono so znane, želje in cilji za letošnjo tudi. Na našem tokratnem potepanju po Hrvaški smo zopet odkrili nekaj novih in zanimivih destinacij ter ponovno ugotovili, da uspeva Hrvaški iz leta v leto bolj združevati celino z morjem,
kar je edini način, da uresniči svojo željo o destinaciji s celoletno turistično ponudbo.